Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki pait riu ngej jong ka Balang Catholic ka Jila Niamba Shillong bat ka Jingya Selok Solution Shillong Province hak Laipo Terik Urisau Arajar Arfuar kinsa saki ya ka Jingdap Shispasnem jong ka Jingwan Poi jong ki missionary jong ka Jingya Selok Solution hagani ka nong ba Shillong House nem khat khandai spa Arfuar ban bet yo sembai jingej hagani ka than chitai lamingi jong ka ri India. Haga jingya keren bat kilat pathai kubor haga khat khandai terik Urisau Arajar Arfuar u Archbishop jong Shillong Archdiocese u Most Reverend Victor Lingdo ula khot bat wer ya ki pait reungai jong Jelaniam Shillong Nongstoin bat jowai bagini shimentalang haga ni gasngi baga jingya Selok Selisin kan sarakhe haga ba u Apostolic Nuncio u bapet ya kari India bari Nepal u Most Reverend Leopoldo Girelli un salong u Kongsan harengkat ke jingya don lang jong Rector Major ke jingya Selok Selesian u Reverend Father Angel Fernandez u Provincial jong Shillong Province u Reverend Father Paul Olpendro Lingkot ulai thoru bakan sadon ke jingya kendu bakerpang jong ki Samla Catholic nagi hinyau teli ke jela jong kathan chitai lamingi kaban salong hanong ba Shillong Usapoy ka Catholic kapitip shapi baro jong diocese bat ki wei ki diocese kasadon ka jingle rakhe budan buron ya ka centenary jong ki fara ka jingwan jong ki fara Salesian jong North East India kamta ka Shillong diocese ha ka Laipo Terik Oktober Araja Arfuar kata kamu sedang karasngi mentar. Amat kata kacing kerpat lang ya kiling jo kiruniam kipat ba pailang kiparalok kiparajar kinong lebha bat baro kebala dan betalang ha kacing kedu bat kifara Salesian banon ship betalang ha kani kacing rakhe dan burang kacing le anyam kasalong hapu akar beri Laitung Kra Parish Kamas kasasdang hakapor Shipo Bajin men step Ukongsan salong u Nuncio Jungi Most Reverend Leopoldo Girelli But hakapor Nosngiru sadwan katanga jingkarku Hakapor arbaji Nantaro kajing don langru U Rector Major Kifara Salesian But pen kraus issue ya kani kasngi centenary chongki namakatang ngekerpat sedon bun ki panwan na kiwei ki archbishop ki bishop ki lindok ki rumiam na kalen ke prathai kamtam kanok East India chungi bade shibenta hakani ke program nangta shishu kayu kharis procession ba chungi jak Shillong ICSS salong hakhatlai tarik 9 November Araja Arfuar lakat pa dia baro ki parabangai na ka Shillong ICSS Jowai Benostan bakiwe kiwe rude manwan chimbeta kani ka procession ba chungi ya ka bangila duno asnem na makajing pang coronavirus menta pengilayo akani ka jai loy mapura ni wer khot epi shakani ka jingle anyam bakrao jong ka ICSS chungi di kini ke jingpun kre ke jongi na ke yin kesem ki ko di Don Bosco hoi kelas dang nado usnam Araja kat kandai ke bangi rekod ke laisni atau laisnem ke jingpun kre na ke benda kini kesem Araja Arfuar di nado usnam Araja kandai ni don ketu ke program ke Bambangi Barok kadang setelah mingi ke Bangi dan lightly ki province kemudian ke Guwahati ke Dimapur ke Shillong kawai nak kimat ke Bambangi ni sim house nam aja kendai ke dai sepang kumno ban penbna ya ke kubo bobha jung trai wa kumno syong nan penkre ya ki paiba ban tip sisyo ya ublai ba kumjuru kumno beklang tik atir ban ra ya kubo bobha sekimen ki para ikut ketin paling ikut evangelization, but catechesis
ni ke missionary ke ba mangi ni la pengkre hakisem ke ba ar pa haus nam arja ar ko wa preng jong ka to ka jing coronavirus ni la pengkre na kum ta ngi khot ba kuno ka dai ka youth ministry ni kuno mangin tip chuchu bang ngam jule ya ki kon sama ki jongi ilaron ki seminar ilaron ki retreat ilaron ki week benta tamo bonhi khamlawan pandai pikata di house nem arhaja arbuai ka mangi barok likely biang ki province ni pengkre sepang kuno kata ka jing im sim ke jungi kum ki kon jong dom musko ni khot ka citizen spirituality ni kata spirituality ka mangi ngila yo lingba u Don Bosco ka mangi ngila don ki seminar ngila don kita ki retreat kakum kata ke por mangi ngila pengkre bahau ni sem arhaja arpuar kare ka jing bo ka jungi baro lang kini likely bat ka ba mangi yong kare asnem jong ka jing aingu ka bangi ai ku break pang yai Archbishop Victor Lindo u credo jong ka taisis ka bala penbra boni usnam aja arpuar uli usnam jong ka jing aingu ta ka mangi ru pang kum ka yin ka sam solution ba kerpang rengkat ba ka balang salon sari yong ngidi ben aingu yong play tikara lagi jing pengkre ka jungi ha kini kilai snem Barka kerpange ka bom daw snem ka mangi pengkre kalong ba baro likely ki province idon na kajong ka ji pengkre kum ka Guwahati ka Purwakarta Dimapur bat ka Shillong ni har jaga bangim ngimtip bagni ka coronavirus kan dangya chakmat ne kan duno ila kuno man ki region ni khot ne man ki district idon na kajong ka jing ayo yo play ha kan ka dong sekila mingi kum ka Dimapur kamtangai kladat itu bi samtli ki state ke mamaki ki trai ke Guwahati ru kladat ha kamang lagi jong kitu bisa ki artli ki state ke mamangi trai but mangiru iran ke sautli ki state ke mamangi trai ni ada pe ban aimu yo blai ke basa kare ha kini katayo ke banwan ke banadu arpu sautrik hado ke laipo trik ke ba ukrido jengi rector major u father Angel Fernandez Artime uban sepoi Guwahati hak ap sautrik step but say kendo baki kun samla ha Azara College but ha ka art retrik ka ba mangiru kiling do baro ni salai ni nang ni ba bro slightly proven ni wan biang ringkar rector major ringkar badan kitu ki bishop ki bansa lang de ha to si ka ba mangi ngin sakma perpang ban pelaj ya ka history John ka jingwan ki solution ha kani kathain jong chedam ni nadu sieja kanai spa arpuar hado arja arpuar ka bai fala George Malikal barka ji ka tim jungi dadap kre ya to ka jingtho ka history kumno ka jana do sieja na spa arpuar hado mutausnam arja arpuar tingin sa pelaj tu si ka de arbolium ka jingtho ka jungi ka ba mangin sa pelaj bakan sa jikan mau ya ka iki ka jingmaya ka bo blai rale ka pang yang ini ki kon Don Bosco di hak arpenyo tarik pat urekta meja un sawan sislong hak ba un sarung ningong ha nopo parish un sekindo ipai ba jong ka nopo umdan ki thain tu baro ringkat bagi kena school hari kata un sawan sya Don Bosco aspirante nong makiat ka ba hang tu masikenta ye un sadan lang kena aspiran nong tu un sawan pat sya Don Bosco Provincial House Citeng Sengi kawa hang tu ringin sa pedang puram yu bat ni saran ke council kawa muun sa kendo ingi ke council provincial council hari kata apa ke jing kendo lang iki purrar bagi solution baro hasik han juga college kata kali apinyo tarik pada yang tu siru ha kawa mengingin sedang ya ke youth expo hang ne po senatri saya secondary kumasi jasan sepangut ikon sama jong kalau setelah mengi kin selum lang hangi kei ke mengingi isim ya kata kapang kusan ikon sama ha kata kana ke laisi kadai dare and hope kadai kapa Louis Matthias unang ilam di Jerusalem ura sim ya kata kai ya kata ka komkanong ka tin lam prang ni ka tin MC ke jung baknong ri ban note banyele ikcing ya profai bodon berbo ke jingkamen namo blay doren kat baki tar ba kon sama ki kusan aglosi tina do ar pratarik pat mauru rekte mejo un salai segini ying jungi hang ni aslong bat har ar kunai tarik mau hi
sedang ringkat bagi kun samla na duk step nyo buji sutro mas but sim session himu hak step ar pandai berasi step kumnu ai jimut kun samla ha gani kathai dang janmi pat ngin sedon pat kata cultural program ka ba mu sedang ringkat bagi kun samla jong ada isu telamengi di kumbang lai so kalai ko teripat kari kesingi ko kerpang susu ini di kesingi ko khaddo ka ba ringkat bar ka balang solan sari ha ka ba uta unong mi khma jong ba lo bu pu na Vatican ni khot ko nuncio u ba ya bishop la kren sedar ringkat ni mau sen permenta ya kada kajing pinya ka kriam ka ngu kadam ha kalai ko terik jadi kita kari kesingi ka ba mangi sen ai ngu yu play ta gra ringkat bai ba bagi paibahi barok kin sawan tu si manengu pendam yu play dan ran kampla ke bomo ulale hagni gedong setira mi nai spa ar mundur halai dari kala lingkot ke bomo ki yu jat ha kini hasilong redal for bitbi ba ka balang ko for kadang red ka ba jing tristom jong ki para salvaturian nangka kiwan ki jesuit tadian pat ngiwan kiwan ki holdem dong bosco di hang taga po kidang don tang san hajar tam ki Pakistan Catholic hang ni kedong sedang bingi. Badai na taga daw hatu po gin kabalang kedon kam sisya ikitu bantrai. Di lega taga daw ba ki konjudom sko ki wan khat lai ngut hatu po rimut ki lingdo bat sangut ki purrat. Kabama ki klaya cha ini ki dom ki wa ki thau ki tap ki ba klaya ban bana ya kubo ba. Di nadu tago po kelas dang ban trai la kajong ke benta umur kiri banjarap. Badai hatu por kaba ki fa salvaturian ru kelas dang ru ika press. Ka press kaba sedang walai ringo. Walakin so. Henry mempri gala no te na prelik tu purnar de bo la pha na rom ru di ba spurt ba ka press. Te mur puru hi makir kelas dang ban sedang. Dia kerja sedang juga press ke dalam muskul terkes kesang hi how benai November. Iwan how benai lukan how benai November hi kelas sedang ke press department hang ni hadon muskul. How juga senang jadi yang lain sebab atwa. Di kelas sedang sedang ya ka. Dah technical makinan ki solution product bertibet aku bon kiliang di kelas sedang ban tray hang tu pot. Dan harapan orang pada ka upai ba badan ha ki ni solution ngate ngamla ban ong hi hoi ha province Shillong mentai ngidon South Artli Kien, ngidon South Artli Kien ke memengerai ke Shillong Province, kamu kentup ya ke Mizoram, ke Tripura, ke Barat Bali, bat ya ke Jantai Hills, bat ya ke Rikasi Hill, Klainau ke Garu Hills ke Hawapo Guwahati. Ha ke Province jungi ngidon Ridley Technical School, ke ngidon kawai hang ni po dalam Technical School ha Shillong, kawa Hanong Stein, ya po Penteng Lawar. Kabalai kadan ha Bosco Penar Juwai, kabasau kadan ha Don Bosco Silchat, kabasan kadan ha Don Bosco Peace Center Agartala, berkaban Riu kadan ha Sacred Heart Saint Xavier ha Bisamgans. Kini kiba mangingi itu mentah. Hari kiran kibarit kiba mangingi baik ya kini kita school. Kadang kita thong kiba mangingi hak panyarap kikun sama kumno bagla man yang ha ki jong kijat tikini gi tikal school hoi ki parish de ke bamangi ya trelang baki jela bo per ke bakasan li ki jela ke bamangi don ha ga dong setui kita bamangi ni no senyang ni kat ke bamangi ni don nai tai bor bagi priang ku bo ha ni thai tang ha Shillong magari kesni ka ba mang ki selisen ki wan ningkong ai Shillong tang Shillong kamot menta ki kon sama na buat na rensel ru ken sawan hang ni te baro ki khatsa bakro ki nyukli ki state kin sawan lang harusi lai ko tarik kemam mana ka ar ko kendai tarik usapoi ka tin tu baci janmit na to pat ding sa nei ban shao yu na ta poi hai ni kendai baji poi ta la thia ala resnian na ta pat ka si bot pat ke ta function crowd si penta ni ma bara ka chu po dan dalam dep na turu like kue tarik ro, mari dep ka, like cisha step jumu, api noi ka flat jumu masih biji masih, ya mungkin ini put kam ada, wan kenang nam tak dapat deh.